If you have been living in Bhubaneswar for the past 10-20 years, then Rice Bowl Nata to definitely sunithiba. It's one of the OG brands of Bhubaneswar that has 34 years of experience in restaurant and catering business. Now recently, I a birthday party attend karithili Rice Bowl convention re. Their brand new property right beside a Kamrakanan near CRP Square. A property re achi dita beautiful classy convention halls. Each can accommodate around 300 people. Decoration se arrange kare debe. Catering रे of course it has to be rice bowl and trust me ମୁଁ ତ ସ୍କୁଲ ଡେଜ୍ରୁ ରାଇସ୍ ବୋଲ୍ର ଫ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଏଇ ପାର୍ଟିର ଷ୍ଟାର୍ଟର ମେନ୍ୟୁ ଦେଖିକି କେଉଁ ବି ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଖୁସି ହେଇଯିବ ମୋମୋସ୍ ପିଜ୍ଜା ମିନି ବର୍ଗର୍ସ ଫ୍ରାଏଡ୍ ଚିକେନ୍ ପ୍ରନ୍ ପକୋଡ଼ା ପାଓ ଭାଜି ପନିର 65 ଫିsh ଲଲିପପ୍ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ତ କୁହନ୍ତି ଏପିକ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ମେନ୍ କୋର୍ସରେ ମଟନ୍ କଷା ଦେଖିକି ତ ଲାଗୁ ହେଇଥିଲା କି ଭଲ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ବଟର କଷାଟା ଥିଲା ଶୋ ଷ୍ଟପର ଡେଜର୍ଟସରେ ଡୋନଟ୍ସ କପ୍ କେକ୍ସ ଗାଜର ହଲୱା କେସର ଜଲେବି ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ଟ୍ରୁଲି ଅ ବର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି ଟୁ ରିମେମ୍ବର वेज प्लेट स्टार्ट हो जाऊँगी 650 रु नॉन वेज प्लेट्स 1000 रु हॉल चार्जेस एक्सट्रा रहिबो हाँ प्रॉपर्टी रे स्टे रो भी ऑप्शन अछि त एबे जदी पार्टी होस्ट करिवार प्लान अछि इट्स ऑलवेज बेस्ट टू चूज समवन विथ सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस राइट बुकिंग एंड इंक्वायरी पाई कांटेक्ट नंबर मेंशन करि देछि चलो टाटा।